ಫಜುರ್ ತರಿ अस्सलाम वालेकुम अली अब्दुल बदल कोली फजर तरी मिसला प्रोग्राम का एकु अदरेग प्रोग्राम निमिगन दिए अर्गुन में वाहक दक्कम गेन दिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाहक आदमी हर फेशकिन अर्गुन में कुरिया मिगंदा वाहक एक तेरें याकूब अलैहिस्सलाम के बेफुलुं नुवत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बेबें दिवन फहर मिस्र वडायत में इदोडा नवे हिंदू एक एबेबे कलुंगे बप्पा फुलु याकूब अलैहिस्सलाम एक दिन नसीहत तेरी वडा नवे हिसाब आदमी नसीहत नुवत वसीये नुनिमेनी सरे प्रोग्राम निमालिन जुन एंकमायकु मिरे अनिका से वाह कलगुन मिगंदनी शेख अहमद अब्दुल करीम अहमद ए वसिया निम्वालवमु याकूब अलैहिस्सलाम विदालवनी अलैहि तवक्कलतु व अलैहि फलियतवक्कलिल मुतवक्किलून एकले युफान अल्लाह वकील कुरवा कम आदमी बस फुलन देहवनी एकले युफानु भरोसा कुरवनी हमेकन अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकन अदि तवक्कुल कुर्मकी असबाबुग हिफुम मनाकुरा कमे नूंकम विस याकूब अलैहिस्सलाम गे अमल फुलु मिता वर रंगल देहवेज्जे ए हुरिहा कमे वनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला गे हजरतुम कं कबूल कुरवा एकलांगे हजरतुम वागे एदे हालु एकम गे सबब तवग हिफहट्टागे एकं कामयाबु कुर्मट्टका एलें हुरी फियवलता एकलेफान एवनी अळुवाफा एमा ए असलुग तवक्कुल कुर्मकी हमेकनी अल्लाह वकील कोफी में बुने दियंग उरालागिन तिबमेन्नु एकम एकं कामयाब कुर्मट्टका कुरवें हुरी हुरिहा मसक्कते कुरंजहेने अलगोनमेंगे मैं रसूला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे हया पुलुम वेस अलगोनमेन्ना ए फिलावळु ए नसेहा लिबिफवे ए एकलेफानु मक्का दूकुरवा मदीना कुरवी हिजरागे दतुरफुलुम वेस अलगोनमेन्ना एकं एंगे ए एकलेफानु එකලේෆාන කණෙලිගෙන් එඟවඩන්නවා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලේෆාන සලාමෙක් කුරවානික එහෙන්නමස් එකලේෆාන උම්මත නසීහත්තරි වඩාගෙන්නම ගොතුන් ඒ දතුරුෆුළු කුරෙවි වර හික්මත්තරි ගොතක වර ගින රක්කාතරිකම්ගේ ෆියවලත එළුවි ඒගතරේග රේගණු දම්වරුගේ වගුතු නික්ම වඩාගති ගේ කොළුන් අදි සවරු ෆර්බදාගේ හොහලාග එකලේෆාන තින්රේ मड़कुरेवी मड़कुरे मफ़हुगा मक्का मुशरिकुं होदुं हुट्टा ला एमीहुंगे मसेक्के हुट्टा लानेका एकलेफान एगवडानवा मुद्दत मड़कुरे मफ़हदे एकलेफान दतुरफुलु मदीना फेट्टेवी मीन वेसे बयंगे अलगोनमेन मे वकील कुर्मकी एई एकमुगे असबाब तवगा हिफेट्टुंका याकूब अलैहिस्सलाम वेस एकलेफानुगे बेफुलुन्न कुरेवी वसियतुगे ए बेनु फुलकी हुरिहा कमेग्गा वेस अल्लाह اعتماد کو भरोसा कुर्मा दस को देवुं अदि असबाबुग हिफहट्टागिन अल्लाहुगे हदरतुं वागिवेरिकं होदुमा दस को देवुं ehni sababtawga hifettuma ki shar'i wajibe Ibrahim ade demme Ahmad ishara kuri mi sababuga itura bayin ilmerin vidaluwa gotuka vejjiya mi Yaqub alayhis salam egota mi wasiye kurumga esabe gotuga mi wani tafata dortakun ebekalum mi misra vedewanahan fiya faharega Yusuf alayhis salam behe khabare ves ebekalunna a vedaniye ehmi egota umuge sababun mi gellifawa Yusuf alayhis salam feniwada agatumu ge sababun Yaqub alayhis salam ge hippul hamjihun itura libada faanatiye dem miwaha ke fahuga mi bayfar ahlu kitabinge mi riwayatuga asab hore mi Yaqub alayhis salam ge beflun e far misra wadaanne viruga baykada hadiyata gendevikama ei den tafatu wataruge hadiya misaka maamikama vesnurnama adi enuna se zamanuga beenu kon ole ekahalechi den ege itura kuri faharu e Yusuf alayhis salam nota misrun emihun e gang echege auge badaluga denje fasa ves adi mudakama ves eche mi gendiyekama mi mitaga faha korawa ebhore den algon menna mi halatu badaluwege midani hagegatuga ehen halataka e halataki mi Yaqub alayhis salam ge egara darikalun misra vedewadaagatum e manzar algon menna mi wahakaga me sifawegen dani kiyut Qur'an ge surat Yusuf ge fasdulas awwan ayatuga man Allah wahi korwa funnani walamma dakhalu min haythu amarahum abuhum ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون دين أميهم جبابا أمر كره بيجوتا إجمالنا كي يعقوب عليه السلام أمر كره بيجوتا
emihun gos misra wan hindu man Allah irada korwa fa gotakun emihun ekkiba ko dene evves kamen nete hama ekani yaqub gafanu ge hippuluga ekkamaka amal korevon fiyawa korevi amruge beenum evves nete hama kashorun ekaleek faani timanas kalaange ekaleek faana ngannawa devi ecche dene hunnevi bekaleke names ginamihun ekan nudane mi hagegatuga yaqub alayhis salam ge visnum fuluga oy kamaka khilaf kame mitaga hingun algon menna mi ayatuge bay daaruga algon menge khiyalam mi annani ei mi huriha kamaka amuru korawa mi wasiya kurum essobaki yusuf alayhis salam ge ebbandu ebbafa beflekamga binyamina meduga yaqub alayhis salam ge ehnihen dari kalunge faratun rakhatiri kamen hoddevun adi bi ekaleek faana meduga himayet terimu gotun bellevu adi ham egotan mi kantatta mi usultawge matin frihame kurevun emima mi kan algon menna mi wahakaage terega eba fahagave ade ibrahim demme tividalwi ayatun algon menne nge gotuga wiya Allah subhanahu wa ta'ala nabi bekal nawas ingevi ecche fiyawa hen ecche ebekalne egodan wannawaka mi ayatun e dehaweve demes ibrahim vidalwi kirat qur'anu Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawafa wa innahu lazu ilmin lima 'allamnahu mi ayatun wes algun menna mi engeni Allah subhanahu wa ta'ala ekalanga nabi bekalunas angwa devi ecche fiyawa ebekalunas ituru ecche engodan wannawaka musa ade den algun men anakas mi ayatagen kuriyaddairo فاسترس نونا آياتوغم الله سبحانه وتعالى بحكم ربهم يأتي ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون هذا مي آية أولم بلالر يوسف فان كليفانو أخون مي هون إتنان أومون وتكليفانو غنور بدوداعتهم مي هون حال أحوال أولم في الواد وأدي مي هون جترين كم دميهكو ميجك مبيند كيوم مجلس هدوا then me huriha beflunge tereng bes me baki wani bunyamin ei diha bekalun komme de bekaluk me bendo meje kari bandwa fa hame kane bunyamin ekane wada ati me kalefan gariha wadagen bidalwani kibehe hale ekane tini nota ma tiha hitamere fa tini kine begen hiye then bunyamin bidalwani timannage akhaku ye nes akhawani warak kudairu me minikawa kala fa timanna eneg mati mabunda hadam begenne me hitama kurani then yusufan bidalwani deranu washe hitama nukurashe mi adi kurin me bar kore jehlar me agondu me bunyamin vidale kom bani timannaga akhu yusuga faanu dirhuri kamuga nama me de ena timanna ko mitanuga inihe mihem bunima yusufan vidalani deranu washe hi kurashe timanna ki yusuf faanu kama timanna kalle ekanere kam filwadi muniwas filwadi hadanu den megota me kandada nimafo de aneka samak me nidumuge marhala mi regan romung yusufan e komme be focus komme de flok ekotcheka bevi amay gota bunyamin ekan wada ati den mi bunyamin gariha be wada gen yusufano ekale fanu ge hagiga bunyamin kiya de bani ek pahoga e de bekalun mi reganduge bagutan heda kuravi e bekale ane bekalekan mi dimay fawa masalataka kantatta kiya devuma den mi ege kurin awun balalar yusufan ekalefaanu ge mi akhay vidalwani khale timone akha banga bol heye bunum bunyamin vidalwani khale fa dakhako libena mi heki wara nasib beriyeke mi den ege pahoga debe kalun ana bekaloka taarfe wadagati adi mi idahila besadi mi rahiluge wahakataka sabehgatun swalu koraba kandataka behgatun debe from wahak podeki den emori mayan koraba gatoga me yusufan ekalefanuge me amilunna nuwata ekalefanuge khadimun amru korabagen ekalefanuge gengulu me minnan genguluwa naali bunyaminuge mudata ko tere labani ei durala reyugen ko fay kama ilmari mayan koraba fati ahmad ade yusuf alayhis salam egota ekan kurevumuge beenum fulekkama ilimverin liwwa fawani ei yusuf alayhis salam ge kokkofulu binyamin ekalefanuge arihuga behettewu adi eru ane gafila wani furan tayyaru efakama wani enamas ekalefanu egota ekan kurevi ekalefanuge minan egenguluwa eti ane gelli
gen eti wagan negi kama haddawafa ekale faanu behettewma peenu fulwani den Yusuf alayhi salam ge amru fula huriha gafilai check kurevi kon gafilai gato eche wani den huriha menge taketi fositammati bala check kuriruga emme fahon eche fenuni binyaminge taketi ge tereng den ehnamois ekkala binyaminge bebein ekama wara kambodwi adi bappa fulu arihuga wara boda wawduefa meoti timammen komme halegwes eggotaki timammen fanawigen diume anegotaki ebaiga macca gadawegen wes timammen kokko fulu bappa fulu ariha gennaname egota bone ahud misaq hippewma fahu ebe fulun mi misra wadagati ehnamois midimawi gotun Yusuf alayhis salam angawa den jeheni binyaminaki wakkan kuri kujje gotuga balafa ena jeheni bahattashe mifaru ena kalemenna eku rashaka nugende wene den ewagutu e bebein bonikama ve ena ekan koffane enage akhaku ulne kuriga Yusuf kiya kujje ena we sama egota she ulni ekhala kantata ena wes kongulne miha hisabun mimihunge ekkala hasada verikama adi binyamina de terega adi Yusuf alayhis salam amedu emihun deke goy war rangala be ikhtiyar gona moys emihunna bonevijje ehmima ena ekan koffane enage akhi kuriga ulne harmenge terega ena wes ekan egota koffa wakama mi bebe bonikama bani Ibrahim ade agon minna mi dekeve wahaka men Yusuf alayhi salam ge wahaka ge terega ekalefan hagegatuga mi amuru korawani ekalefanu ge bellem dashuga tibbevi mi ekeki masakatuga mashule tibi mazhum gotuga tibbe tibi farayataka mi amuru korani minu minekirumang e beenu kora rasmi eche kommeche kama ves naale kama ves adi tilafate kama ves eche mi ekalefaanuge akha binyaminge mudaluge terega not jamaluge mudarwa bag terega forwa rakka kuruma den migota mi kandata kurumuge hagege beenumenga me chekiwe sagegatuga fudeware gagen huri echekama riwayatu mi annani ege agu ranun deveka ranuge echike adi forwa fiya akbar wara akbodo echike forwone hagegatuga mige hagege maksudaki mimihun daturu koffa adimu oga mi daturuga ebe kala ko bar wi no dinume binyamin ko vejja binyamin bar no korewome den ay kiga mikan korewma fahuga rashuge dorash bandu korewman hama ewagutuga amuru korevikama ve den mi dorash bandu korewma fahuga rashuge sifan mi amuru korani huriha gafila take huttuwa hama egota ege beenumaki mi kame vejjekama ekamuge mi sabum mi cheke eba korevekan hodumattaka masakketake korevamun daaka ehwima mihun suwalugus kuram feshiye coaching he gelligen tiulani coaching he den hama egota miswalu Yusuf alayhis salam ge akhum wes hama kurikama ve gelligen tiulani coaching he de sifa bunikama wani mi minukirumuga mi beenon kora echike gellige miuleni mi asluga misruge sarukaruge minukirmu beenon kora emme muhimmu eche gelligen ule wahaka bay riwayatuga munagotugo je naali faadu eche mihunni ranun hadafur echike emme gena mihaka bodu inami dene wahaka hama egotan angamyoti adi ege ituru jamalege matiye gendane goamge baawete wes deenekama mitaga ishare ko famyoti algon menna mi ayatu balayrugus ekahala maane dehawa agotakam mi anani qalu nafqidu suwa' al-maliki wa liman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im mi surat Yusuf ge haddiha devanaye emihum bunye timammen gellige miuleni raskefaanuge minaiche adi eti genes dim mihaka sawariyege bardan kana dinuman aharen jaminu wame mi ayatun algon mennan ewahaka bavisne fahatun anna ayatuga qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard wama kunna sariqin mi Yusuf alayhis salam ge ikhwatunge bahuge gotuga mi annani hage gotuga emihum bunye man Allah gandi huwa kufa buname
timammen ai bimuga fasada kuraka nunkan tiyaba mi hunna wani wes engifai adi wakkan kura mi hun kamuga timammen nuwame timammen naki wakkan kura bay wes nune timammen naki bimuga fasada kura bay wes nune den mitaga mi ufede suwala ki hagegatuga mi duniyawi mikala hilaten mi nabi bekalaku hada faanetoy hagegatuga mi hilaten hedume wesnu makaren hedume wesnu oluwalume wesnu engosulakum balafiya mi ebbondifa dekhunge demeduga ufedifa wa lobiga mi debekalun ebbekalaku anibbekalaka baddalako wahaka dakkaluma fursatu beenu waatiwe debekalun amilla waha dakkawa fa nimmi gote mi gotuge matin amal kuramun mi dani den algonmenge hitugo feden suwala ki ehvejja yaqub alayhi salam ekan sirru kuri ki veto e gotan algonmen suwala ufadda kama vejje husnuwa suwala tak ves ufedigen dane kamen eko mi hagegatugo balafiya mi debekadonna ki ves dunyawi usulun tasarruf fodi adi amilla khiyaluga diriulume kuriye gendeve waruga qabiliyatuga tibbe debekadun kama wati algonmen mitaga mi khiyalaki oluwalume kamuga beleveka nete anwar ade mikama begotun bay me bekhon bidalo fawe hakikatuga me bunyamina ikelefaanoga akh yusufana nga wadagatamun bunyamin yusufana waki wadaganno benuful wadanu gate me ehinduga yusufana vidalo timanna me kokkofola medu me bappa fuluge ane banduga akhunge sabun birwel kamen hiwe den ehin vidalo fe kalefan vidalo timannaya kokkofulu behetten oti wara bodu tuhmaten wara bodu kamek oggene wada wara bodu kamegge sabunne ehin vidalo fa demek ibrahim vidalo kantata kurabikama ilmerin bayan kurba fati ahmad adi ilmerin vidalo mi yusuf alayhis salam mi kurevi kamaki haigatuga makare kamakanu belevene sabaki makaraki ehem mihaka gellume dinuma kurakame ehnames mitaga ehem bayka faadai libidinuma taka ehem bayge maslahataka yusuf alayhis salam kurevi kame mikamaki ehem mikamaki ekale ufanuge visnuful la ekale ufanuge tadabbura hikmeteri kamge sababu ekale ufanu ke maqsad hasil kurema taka ekale ufanu revevi hikmete reumemi meki egotaka ves makareno ei Binyamin ekale fan ariuga behetten annani migota haddawage danika mustaqbaluga ekale fan rawa mati ekale fanuge aila ekko misra gennawa gota ehma ekamuge feshom mi haigatuga ehma hikmetteri hakimaku rawa mikhala rewmegge natija ya hamiya diumu kurin beru foshom fennani abadus makarege gotuga ehma egota hi kamekama ilmeri vidaloni mikamaki egotaka ves miki makarenno musa kurigandami den agon me haddi hatrona to balalar yusufana ikhwatu kalefana vidalafati qalu fama yusufana ikhwatun enno engato metano ga vidalafati yusufana vidaloni mihunna mukhatab korba qalu fama jazaohu in kuntum kadibin maneki emihum bunye tebamihum dogohada kama bana fahe kamuge ebahi mina eti bagannegunu kamuge jazaki ko ba hayye hagigatu mi fikra yusufana agotame agon balalar ilmari bayan korba gotuga yusufanoge mamage hunnawa ehin akhe en ukhte ekamona yusufan dek barabada loful wadaganwa tuppuliruga yusufan ehikamun ekamona mifada gotaka yusufan ekamonage ekale yusufan ge mambafange apulun atulebikama ilbarin bayan koraba fare bayfo ittahoga medennevi ekamona benofan yusufan ekamona garihoga bahattawa ema izamanoge mihu terege onnaka misaleka miheku echen nagakkom go aname mihajiwake dosay banden mihe kariga hunna egotun imerin bayan koraba gotuga yusufan fikra edebe flung tamfiz kurebbi mi hadisa bisnawa kama bes baybel pumidale foy adi aneba imerin midalwa gotuga hakikatuga kalefano khiyal fulai not ma Allah subhanahu wa taala ge ilham fuluge zariyan libodagennevi bisnu fuluge sabu kalefano gotan ekantata kurebbi kama imerin bayan koraba fati ibrahim ahmad eve shakkenne gotuga Allah taala mikamuga mi lavwa fawani anekka ves ekadange alaku imtihanu kurevun ehengotuka dannawanama yusuf alayhi salam ge bappa fulu yaqub alayhi salam ge kettirikan anekkas imtihanu kurevun mege terega mi lavwa afawani ehemim algon menna insani veenege asaru mege terega mi kama guligen eba fenigen de hagegatuga mi bappeka enage de darin gelligen diumaki warabbodu
වේණ කුරිමතිවාණ කම එහෙම මී කමටක යකූබ් අලයිහිස්සලාම්ගේ කෙත්තරikam බෙල්ලෙවුම් ei Allah subhanahu wa taala irada kurawafa goikkama algon menna mi ilmeringe wahake dehawani ehemwima mikamuge ilhame korevum gotun Yusuf alayhi salama Allah subhanahu wa taala mikan ekalefanuge hippula wedde wiye ehemum ge sabun ade enon sabuto sargon me mani kuri rega ishare koffa den eya goligen mikamuge jazaya dimaya nota mikahala kame kura mihekan adaba dimaya dima wahadakan al-ustaz Musa Anwar den awona mi manzara balala da ferigen ni muhin tafadu manzare ade dem ke Ibrahim dalwi mi kanta tafruta me gen diyegun ege foga awona balala ayro mi Yusuf faanu ge ಆಮೇಲೆ ನೋ ತೆಗಲೆಫಾನ್ ಮಸಕತ್ ಮೆ ಕಲೆಫಾನ್ ಅಮರು ಕೊರಬನ್ ವಿಹಿ ಮುಳಿ ರಬ್ ಬಂದು ಕೊಲ್ಲುಮ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಹಾಲತ ರೋಕಾಂತ ತಗೆನಮ ಯಫೋಗ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಗಾಫಿಲತೆ ಚೆಕುರುಮ ಅದಿ ಕುರಿಗೆ ಕಲೆಫಾನ್ ಗೋಲಬಾ ಫಾನಿ ನೋ ತಂಗೋ ಫಾನಿ ಮಿ ಕಲೆಫಾನುಗೆ ಮಿ ಆಮೇಲುನ್ನ ಎ ರಸ್ಕಫಾನ್ ಗೆಂಗುಳುಬಾ ಮಿ ಮಿನಾ ಕಮ್ಮಾರ್ ಫೆನಿಜ್ಜೆ ಮೀಹಕು ನೋ ತೆ ಮೀಹಕು ಬಗನ್ನ ಗಫಬಾ ಎಗೆ ಮೀಹಿಕತ ಎತಿ ಫೆನಿಜ್ಜೆ ಕುಂಗಾ ವಾಣಮ ಎಮಿಕೆ ಅಮರು ಕಂತತ ಕುರಾನೆ ಕೊಂಗುತಕಂ ಹೆಯ್ಯೆ එම කුරේගේ එහෙන් විදාලම ෆෝගා දෙන් එක ලෙෆානු ඒ තකති බෙල්ලෙවි චෙකුරවන් චෙකුරම ගොසම් එක ලෙෆානුගේ අහුන්ගේ ගාෆිලා ජහුම එක ලෙෆානු චෙකුරවේ ෆරතම එමිහුගේ තකති ඒ බුනියාමිනුගේ තකති කුරින් චෙකුරම් බදලුගා ඒ ෆෝගා එම්ම ෆෝන් එක ලෙෆානුගේ තකති චෙකුරබීරු ඒ කුරින්ගේ කන්දත්ත කුරවේ ගොතන් ඒ මිනාල මියොති බුනියාමිනුගේ තකතිගේ තෙරේගා දෙන් එක ලෙෆානු කුරින් අගොන මේ ඉෂාරා කර ගොත එමුන සුවා කරවණි කීනෙන් හේ එම්මා මීනගේ ජසාකි කොබා හිමිනාරි තුමන්නම කන්දත්ත කුරානේ ಕಂತತ ಕುರನ್ ಚೇನೆ ಗೊತ್ತಕ್ಕೆ ಯಾದ ಅವನು ಕೀತ್ ಕೊರೋನಾ ರುಜು ಅವಾರ ಕೀತ್ ಕುರ್ವಾನುಗೆ ಸೂರತ್ ಯೂಸುಫ್ಗೆ ಹೆದ್ದೆ ಹೊಸವನಾಯ್ತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವಹಿ ಕುರಬಾ ಫತಿ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين මියායතුක මාන බලාලායර මියායතුක මානාගමති එමීහු බුඤ්ඤ එකමුක ජසාකි එමීහික තකතිගේ තෙරින් ඒ මිනායති ෆරොන මීහික ෆහ ඒනයි එකමුක ජසාය එබහි ජසා දින මොට්ටක එමීහික ෆෙට්ටුමේ අනියාවරින තිමනස්කලයාගේ ජසා දෙවණි එෆද ඉන්නේ ආද මි එමීහුන් අමිල්ලේ එබ්බස්වි එමීහකවද කන්දත කුරාන කොත්තකා බෙදු දෙන් මි එබ්බස්මුගේ මතින් යූසුෆාන කලේෆානු බුනි අඛ් බුනියාමින් හයර කරබි දෙන් එමරි බයන් කරබා ගතුගා මි මස්සලයාගා යූසුෆානුගේ මි එබ්බප්පා ෆ්ලෝගේ එම්මෙ දොෂි අඛ් මි රූබිල් එම්කමා දෙකොළ හෙද්දවි අදේකමා එනවර හිතිදාජු කුරි එයි එනගේ බප්පා ෆ්ලෝ ඒ වර අහදු කසවර හිපෙම ෆෝගා බුන්යාමින කලේෆානෝ මේ මිහුන් නකෝ ෆොනු බෙවි ඒ කුරින්බස් යුසුගෆානා මදස් කන්තත ෆයගෝ එමුන හඳාන් කො දෙවාපා අද එපද කමෙ මේ බුන්යාමින නමද වෙගෙන් නුදියුම එදි වඩා කලේෆානෝ ෆොනු බිහෙන්කමු ඒ කන්තත හඳාන් කරම ෆෝගා රෝබිල් දන්නවනි තිමම්මෙන්ගේ තෙරේ එහෙ මීහ කලේෆානෝ බදලුග හිපොම්බි නොන්තෝය එහෙඳුග යුසුෆාන් දන්නවනි ඒ මීහගේ තකතිගේ තෙරෙන් තිමන්නගේ ඒ මිනායති ෆරොන මියකේ තිමන්න හයර කරන බේනවනේ එහෙම ඒ මිහ කුරි කුෂෙක්ගේ ජසා මිහ කලිබේන එකම බදලුක එමියකෝ අතුලයාගතුම නොන්නානේ ඉබ්‍රාහිම් කොඩෙච්ච ඉතුරු කුරවම වුවායින් අලොන හිවාති ඉබ්‍රාහිම් අද මේ යූසුෆ් ගෆානුගේ ඉඛවතුන් එමිහුන්ගේ මේ එක් කුෂුම් බරිය ෆාවා කන් දෙකම ගොතුන් බුණමුන් දී තිමම්මෙන් අයි ෆසාද කුරා කරනෝනේ আদি වක්කන් කුරා ක වෙස්නෝනේ තිමම්මෙන් අයි එහෙන් කම මේ යූසුෆ් අලයිහිස්සලාම් ඒ බේකදුන්න මේ දන්නවනි එහෙම් වෙජ්ජිය මිකහල කම කුරා මීහක කොන්කහල අද බෙන්ගේ දෙන් කලෙමෙන් තිබුණනි දැන් යූසුෆ් ගෆානුගේ අහුන් මේ බුණා වාහකක ගොන්නනි තිමම්මෙන්ගේ ශරීයතුග ඔන්නනි වක්කන් කුරා මීහක වාණි ඒ මී වගන්නේගි එච්චෙන්නේගි මීහාගේ අලකෂේ වාංජිහෙනේ ඒ තිමම්මෙන්ගේ ශරීයතුග ඔන්න ගොතකි දැන් මිහා හිසාබුන් මී බෙලනි එයි එමිහුන්ගේ ખાસ ගානෝනේ ගොතුග යගූබ් අලයිහිස්සලාම එකලේෆාන ගොමුගේ මිහුන්ගේ ખાસ ගානෝනේ ගොතුග එන්නවස් මිස්රෝ ගානෝන ගොන්නනි එමිහකු ජලල්ලු මි තෆාත මෙන්නනි එන් හාතුග මෙන්නේ අලක අනින් හාතුග මි ජලල්ලු මෙන්නනි එහෙමම මීග හගීගතුග මි අන්නනි යූසුෆානුගේ අහුන්ගේ මි ජවාබකි හගීගතුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු ව තාලාගේ රේවමුගේ මතින් යූසුෆ් අලයිහිස්සලාම්ගේ අරිහුගේ එකලේෆානුගේ අඛ් බුන්යාමින් බෙහෙට්ටවේනේ ගොයි මි මෙදුවරි කරවණි algon mi emme mola tadbir korwa farataki Allah subhanahu wa taala e kalange mi revemuge dashun algon menna emihu nge mi revemuge wahakata mitaga mi tafsil wegen dani hagigatuge emihun bunani emihunge kanunu gonna gotu mi miya wanjiheni galefanuge alakashe ehem wima e
usuluge matin misruge qanun duko yaqub alayhi salam ge qawmuge mihun nota yaqub alayhi salam ge ailag tirege mihun danna qanuna eggewa gotuge matin hukum kurumatakaye mi kandata hoduma den feshigen diyevis ehemim emme fahun hagegatuga wegen diye I algon menna kurim Musa anwaruga wahakage se ishare kuri gota Binyaminge mudaluge terega raske faanuge nota shahi sikka jefawa mine kiruma beena kora ecche obba fenigen diye ahmad ade Binyaminge mudaluge tere raske faanuge nalikol fenuma guligen den bebein Yusuf alayhi salam no taraske faana denne kama wani ei kirt qur'anuga Allah ewaka bayan korwa fmani Yusuf suratuge haddi hawan ayatuga ege kurin Binyamin kurin enage akhakwes wani wakkan koffay ade Allah wahi korwa fmani qalu in yasriq faqad saraqa akhul lahu min qabl fa asarraha Yusuf fi nafsihi ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون مياتوغا الله بيان كروا فوني مانيكي انا وكان كوريكما وانما ميگه كورين اناگه اخكوس وني وكان كوفاي دمفه ميهم بوني بونون يوسف گه فانو اناگه هيپولوگا سيرو كوريويه ادي امي هن فاله نكروي ekaleege faanu vidaaluwiye tiyabaami hunge daraja maanubay adi tiyabaami hun sifako buna ecce man Allah dene wodigembe ade mi ayatun algon menna hamawege diyai emi hun dennevi kama Binyamin rasge faanuge khasa naalikolu waga nagafa waanama enage bebeyakuwes mige kurim wani wakkan kuffay Yusuf alayhi salam mita mufassirun tafatu riwayat bayan kurwa fave Yusuf alayhi salam ge bebein mi buni bahuge murada deterega tafatu riwayat asfave ege teren riwayatega wani Yusuf alayhi salam tuppuliru rana rihin hadafa bude waga nenge kama adi nenge mafahu e budu muguruwa lawafa magmacha ukkawa levikama magmacha ella levikama ema miwahake beben e ishare kurawani Binyamin ge kurin enage akhak weswani wakkan koffay ehmima mita Yusuf alayhi salam beben e bona wahake ki ei tedu wahake hennames ekale faanu e budu muguruwa levumattaka e budu nenge kamani mis riwayat tere riwayat ade mireve saruna mijene miha hisabum program nimmala madama reve sirat kurbiya Yusuf alayhi salam ge wahake ek badalum ummid kuram mire algun bakvilane jeme ve fonna wara bajje rekan edemu mire program record kuri shamila ali ufadda husheli ali abba wassalamu alaykum